Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, pinasahi nga talento ug katakos ang atong Siron karong buntaga. Sanglit usa ka kagay-anon card reader psychic ang atong makauban. Siron nato ang iyang mga abilidad nga kayang himuon og storya sa iyang kinabuhi. Atong i-welcome si Ma'am Chris Arin. Ma'am Chris, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Hi, good morning. Okay lang. Stay at home gihapon until now. Ma'am Chris, unang-una, gusto mi makisayod kung unsa-unsa ba ang mga abilidad nga kaya nimong himuon ug paki-ekspekar sab unsa ba ang mahimo niini. Una ay the card reading ko. But ang card reading magos dahil daghan magutag ka ng lahi gid ang atong pagtan-aw sa ilaha. But kaning ako, it's more on tan-aw na to imong kinabuhi and then guidance gid ni siya sa kanang unsa nimong pag-live sa imong life, especially kanang unsay gusto nimo mahitabo and then tabangan ti ka og paano na nimo kuhaon ang unsay gusto nimo sa kinabuhi nimo. Ang guidance man God does not come only from me alone. No? We have the spirit world as well. Katong mga souls, especially of the departed ones, kanang mga loved ones nato na nag-una na. So, during sessions, nagay times na moduol gid ni sila. Especially pag naa sila gusto na mensahe na ipaabot sa imuha. And as a normal person, dili man gud na nimo siya makuha na message na. So, naay mga instances na ingana na souls come forward and then I relay the message to the client. Ma'am Chris, paunsa pud ba nimo na diskubrihan kini nga talento nimo, ma'am? Ug giunsa man nimo kini paghasa? Katong bata pa ko, makakita ko na dili makakita ko mga kauban. So, kato palagad at natingalan ako na ano gakahitabo man sa ako. And then I grew up na I was very curious kay even as I was going through my teenage years and then college and all that, naagid ko'y mahibawaan na others wouldn't know about. I seek guidance from my mentor, si Linda Jane Celina. She's from Canada. And she guided me all the way because the minute that she saw me, she knew na I really needed it, the mentorship. So kato, from that time on, gihasa na din ako siya. Sa imong lantaw, ma'am, unsa ba ang nagtulak kanimo nga nawili gyud ka aning butanga ug unsa ba ang benepisyo nga nahatag sab niini sa imuha? Actually, I've always wanted to live a normal life. Kaya bitang, I just work an 8 to 5 job. I live a normal life. But naghinahinay naman gud pag panawag ako mga kanang kaila sa ilang mga kaila kay dili man ko ga-advertise gyud sukad-sukad hangtod karon. So akong trabaho is referral. Kung kinsay murag kaila sa kaila, sila man gud ang moingon nga tawagin na siya kay mutabang siya sa imuha ana. So mas naingana na moments dili na gyud ko kadilipod because it's helping other people. Dito ko nakaingon na so this is what I have to do to help other people. Sa imong mga experiences, Ma'am Chris, isip usa ka psychic, unsa ba ang maingon nimo nga memorable og ngano? Ako mga clients manggod are kanang confidential, so I don't know who that person really is. When I do my readings manggod, kay I don't need to see you. I don't need to know your name. I don't need your birthday, anything. I just need to hear your voice. I need something from you, that's all. And then I'll start your reading. So I don't know who this person was. But ang memorable adto was naglaya siyang anak. And then wala gyud wala yung cellphone iyang anak, nothing. And then as a mother pod, she was not sleeping. She would call me at 2 a.m. which I did not mind bale kay kabalo ko na kailangan gyud siya gapon. But I told her every single kanang place asa gaadto yung anak because I can see. That's another thing that's called remote viewing, kanang makita bitaw nimo ang from another place ana. Antod na I guided her all the way and the only assurance na gid na makuha niya sa ako at that time na klaro magud kaayo na she will find the son. So it was I think about a week after na nakita gid niya yung anak because she was worried na makita niya yung anak na simba ko lang, di ba? Ang pinakahadlukan din natin na mahitabo sa tao is too late na. But I assured her that. And eventually,
Kasi gini pangita dito nga dito na area where I was telling her nakita gid siya. Because I was giving her directions. So na ako din sa Cagayan that time, na siya sa Manila. Pero I told her, you turn right, you turn here. This is the place. Ingana. Handun nakita niya. Siyempre aduna sa mga risgo kini nga trabaho, ma'am. Paunsa ba nimo ginaprotektahan ang imuhang kaugalingon? We have a ritual for that, no? We do practices for that under my mentorship gihapon kung Linda Jane. But to enhance the protection, we use crystals because crystals are very powerful in kanang multiplying what you have, so enhancing what you have. So if you're asking for protection and you're trying to do it sa imong kaugalingon, it times 10 niya imong protection. So daghan na sila ng mga crystals. So ang basic na gid ana is makita nimo sila, pero kung dili ka gusto nga makita kanila, dili kanila makita. Ma'am Chris, alang sa ato mga kapuso, ma'am, nga dili mo tuo ug sa mutuo ni ining mga butanga, aduna ka ba mensahe ngadto kanila? Yes, for those na dili bitaga to ani, I know na lisod siya sabton, especially kung wala kay imong kaugalingon na experience. But most pod sa mga tao na dili kay gatuan ni kay tungod wala gid kay sila na experience na ngana. Or they just refuse na dili kumutuan na kay kuan. So but kani man gud siya na what we do, no, dili man gud ni siya kanang tuo-tuo lang na muragikan lang sa kanang this can be explained by quantum physics, it can be explained by science, it can be explained by different kaning sa brain waves nato, and researchers have been going out or being funded for these just to prove nga nagiingana. So it's also backed up by science. Daghang salamat, Ma'am Chris Aren, sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug sa pag-share sa imong storya. Amping kanunay. Yeah, you're welcome. Okay, take care. Bye. Mga kapuso, relax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.